Si Claude Tapu. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapakamaklulo ampon mapagmalasakit ay pami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka ban manakit kapatawaran ang ponbye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kakamate na karing dakala tao. Adwan mi ngeni kaya ka imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at tiyat-tiyat may kaya kaming makaulong mong gamat. Ing takot ming sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo la ring taong mi tutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la ring sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ring saririra, king pamaglingap ka ring masakit. Mula pabren miyawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapainawan detang miyango na biem. Pagkalam mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami king pamagbayang lubat kabanalan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling a Krismi kaya ka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanuanan na Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induling kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Virhen de Lourdes ning Kabetikan. Maya pabak po. Yabe talaking kaya katang panalangin kaniting misa, ding kapasalamatan ayayang pangdi. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Remeo Mercado and family, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Roger Arceo and family, Marwan and family, Chito Carayon and family, Jesus and Carmelita Duque and family, Renato and Rosalie Lapak and family, Rodelio and Rosemary Rasay and family, Jesus Jr. and Ninifa Duque and family, Shirley Duque and family, Cheryl and Abil Angeline Apostol, Jose Bondok, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Pampanga Coliseum, Danilo Garcia, Carmelita Samia, John Mico David, Abe Dan Garcia, Alexandria Ruth Garcia, John Vincent Chua, Ruth Garcia, Mr. and Mrs. Zenaida Duncan, Leno Duncan, Maria Levy and Michelle Messina and family, Christian and Cheryl de Belen, Victorio Tortillo Carlo and family, Dario Pablo and family, Camilo Cruz, Claradine Cruz, John Cedric Cruz, family Colada and Mercado, Isabelita Reyes, Jennifer Guzman, Amelita Lapuz, Jomel Lapuz and Fernando Cunanan, Greg and Eva Santos,
Imelda, Eduardo, and Ferdinand Razon, Patrick Sazon, Lourdes Carmona and family. Manalangin tamo naman po para kayong malagwang kapaldanan di Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Shoni Pineda, Elsie Dizon, Baby Pantig, Virginia Dudasik, Zan Lauren Hope Matito, Irenea Talbranza, Edison Pring, Danilo Makapinlak, Maria Luz Ginto, Guadalupe Sawal Dabu, Ovencio Di Marukot, Chabeng De Rosario, Edwin Cruz. Makanyan mo naman po yabe talaking panalangin tamo ding special intention di Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Ino Soriano, for safety travel of Florian Sideco, Krista Josephson, Geoffrey Josephson, Colin Elizabeth Fernando, Rowena Pring, Ricky Puno Duncan, for the good health of Angelita and Pablo Cochon, Noli and Estela Lagamayo, Baby de Belen and family, Maria Shane Messina, Maria Cecilia Carlo, Carlos and De La Cruz, Josephine and Rivera and family, Romeo Santiago, Gili Esmeralda, Annalisa Aguila, Joanna Marie Ocampo, Razon and Santos family, Mark Jeric Romulo, Andrea Reyes, Rudolph Joan Lopena and family, Saagum family, Juanito Palasigan. Para ka rin kapatid tamo mayang ubiye, manalangin tamo para kingalangangang kapayapan di Pacifico Gonzales, Javier Pineda, Gabriel N. Feo Lalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carreon, Erlin Dawan, Judge Erminio Canlas, Emilardo Yalong, Luz Spring Romeo Pura Max, Rodante Ferrer, Teresita Macapagal, Conrado Cruz, Isidro Samia, Esther Samia, Rosalinda Pascual, Federico Garcia, Alejandro Chua Jr., Felicitas Chua, Bonifacio Mangio, Ana Carmela Garcia, Marites Aguinaldo, Dominador Dayaw, Chucky Garcia, Paterno Colado, German Rivera, Joycelyn Rivera, Teodolo Lalita Razon, Vicente Consuelo Santos, Sotera Datuin, Crescencia Nicdao, Carlos and Vilma Santos, Jesus Corazon Palasigni, Chopilo and Pasencia Palasigi, Marciana and Francisco Sadsad. Yabetala naman po kin panalangin tamo ding donors na ning Asol Living Water Project, Mrs. Barbara Dimal, Mr. and Mrs. Nestor Galura, Emil Gilar Jr., Simswangco family, Concepcion Misa, Cheryl Apostol, Presi Yumol and family, Rudy Cabala, Eloisa Peñaranda, Zenaida Puno Duncan, Winnie Josephson, Mr. and Mrs. Ricky Cura, former Mayor and Mrs. Body Dangka, Honorable Governor Dennis and Yoli Pineda, Rico Carrion, OJ Pituk, Herbert Sampang, Mr. and Mrs. Alfredo Duya, Elarico Licup, Mr. and Mrs. Ray Daag, Adoracion Manalo, Rameses 5. Iabetala naman po ding donors para king bulan ng Ulyo. Peter Cook, Aquino family, Angela Dezon, Barbara Dimal Malyari, one family.
talakad tapot kanta tayong dalit at pamuklat. Kinakinig po ang anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Yung kapayapaan ng Ginoo, manatil kay kayo. At kaya kang timurin. Kaya ko ng kapatid, timit mong kapasalamatan, kaya katamo yung idawon, iting sakripisyo ng misa. Anong no ka rin nga pong Ginoo, mga mano ya kay katamo, at makiramdam tamo. At kilablanan ng misang ini, tanggapan tayo, king kapamilatanan ng komunyon. At bilang pamagsadya kaniting kikatang kapag masosyan, agatanda kayo pong kilalanan at panamdaman ng mga nanutakaulaga kay nga pong Ginoo. Kaluguran na katamo ng nga pong Ginoo. At kang benaniti, pasyag tamo naman ng kikatang paminisi, pauli na rin kikatamong kasalanan. Ginoong Jesus, ay mo paintulot ing kalingwanda ka, kilob ding kaligaliga na ning biye, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Jesu Kristo,
ipakit mo kay kami, king ika, ing matulaming tatanggapan, pot ang ating kaming bisita, Kristo pakalula. Kristo pakalulu. Ginoong Jesus, busan mong pakiramdaman da ka, pot ang magsalita ka kay kami, kapamilatan da rin kalupaming tao. Ginoo pakalula. Ginoo pakalulu. In Diyos sa mayipayin tutu, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatao da rin kasalanan tamo. Idala na katamo ang sana kimbiyeng alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malalangin damo. O malugod ming Diyos sa tigpa, inagkat mo kaming manatiling kayabe mo, ban makiramdam king amano ng Jesus ay anak mo, at tanggap iba't kaya king kang kapayapan ampong lugod. Mabilog miyasan ng pusong tanggapan, at mabiyasa kami kaya, no makanano miyang tanggapan karing taong lalapit kay kami, manyawad-tawad at di takalugod, kapibabatan, kapanaligan at tula.
Irihaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. Kabang makaluklokyo i Abraham, lele na ning pasbol ning kayang toldo. Pepakit yaing ginukeyo, lele ning sagradong dutong karin mamre. Kapalipalyanan ning aldo kanito, tinalangayo at ikit noring atlong lalaking makatalakad arapano. Panakit na karelo, milaiyo ibat king pasbol ning toldano, banong sa lubungan. Dinukuya ang gaking gabun at kaybat sinabi no, Makamal, ipakisabi kong mayap, kingiye sana lalaktonin ning kaya kayong alipan. Pabustan yung pagdalara kayong danum, banwasan nyo loring bitisyo, at kaybat magpainawa kayo lalam na niting dutong. Ngening ni pahindalan kayo, keni kanako, pabustan yung pagdalara kayong ditak mumang pamangan, ban mibawi kayo si kanan. Kaybat, isundo yun na ing pamaglakbeyo. Ni parangalan ko king kekong panyatang baleko. O sige, ikang bala, nga nang may kibat. May malagwayang linog king tolda i Abraham at nga nakang Sara. Malagwa ka, kumakang atlong takal a arino at gawa kang tinape. Mintaya ka ring sese ng animal at kinang wayang metong ka ring masanting nga baka at pepaluto neng agad kingkeyang alipan. Kaybat kinang wayang keso at gatas, dela na iti ating pepaluto ng baka at inapagno arapan daring bisito. Pigsilbiana lo kabang mamangan lo, lalam na ning dutong. Mengan lo at kay bat ngara kaya, nuka rin niya Sara a asawa mo. Peki bat no, at siyo kilub ning toldo. Nga na paning metong karing lalaki. Datang kong pasibayo king panahon na ning pamananam at ing asawa mo, mikayanak neng lalaki kanito. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O Ginoo, nino yung karapat dapat manuknangan king banal mong bundok? O Ginoo, nino yung karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Yo itang taong alakang atat siya king pamibebyeno, itang darapat king matulid, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dila bang manyirang tao. O Ginoo, nino yung karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Itang darapat makapanasakit king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kenu paman. Detang misasakwil king Diyos, nalakatulan, dapot detang king Diyos, mamintu at tatakot, ilang kayang igagalang. O Ginoo, nino yung karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Itang mamatubo, king kwaltang kayang paparam, at may asuhol laban karing taong alang kasalanan. Ing taong mabibiye, makanyan matatagyo, at maugun kapilanman. O Ginoo, nino yung karapat dapat manuknangan king banal mong bundok. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao, Kolosas. Matutula kong mibabata para kay kayo, busal ning kasakitan adaralanan ko. At king kasakitan ning katawan ko, makasawop miganap king kasakita na pang makatagan Kristo, para king kayang katawan, ing iglesia. Ing Diyos gawa na kong talasuyo ning iglesia, inyang gampanang ko iting banal a dapat, alang-alang king ikakayapyo.
Iting banaladapat ayamanuan ko, yapin ing ipanaral kong lubos ingkeyang amano. At iti yaing misteryong milihim king malambat a panahon karing sablang tao. Dapot ngeni bilalag na ning Diyos king balen na pinili na. Ulinging tangkan ning Diyos yaiti. Ipakilala na ing lihim na karing pinili na. At ipakit na karing sablang tao ing maragul aligayang daralana niting misteryo. Ating misteryong iti alang aliwano ne ini. At syuke kayo i Kristo, at iti mga baldugan, king mira kayanan kayo king ligaya na ning Diyos. Iti ing Kristo apanaral mi karing sablang tao. Iti ing kabyasnan, anong numila sa sane at tutururing sabla, ban kanita, ing balang metong, akwami ang alapit, kingarap ning Diyos, at mayakit yang ganap, apangayabe kang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam niya ang alipan mo, at syuke ka ring amanong babiye-biye alanganga. Ingino manatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka, O Ginoo. Sinulong dari Jesus at dingalagad na ing pamaglakbera ang king miras la king metong nga baryo. Ing metong nga babaying milagyuan Marta, tinggap nong matula king kayang pibale-bale. Itiyatin niyang kapatad amilagyuan Maria. Linuklok ya iti king arapaning Ginoo at may kiramdam karing kayang amano. I Maria, i Marta, abalisa king pamagsadya ng pakan king Ginoo, nga na kaya. Ginoo, emo papansin king ing kapatad ko pepaboren na kung magobrang magdilidile. Pagsabi yun na kaya, ing sopa na ako. Dapat pekibat ning Ginoo, Marta, Marta, maliligalig ka at mayayabala karing dakalabage. Dapat metong mo ing tunay kailangan. Tinod yang memili i Maria at iti emilako kayo. Iting mayap ng balita ni kakatang kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Manatili kayo pumakatalakad.
Kita mo pong Pilipino, lalong-lalo na itang Kapampangan, kabalitan tamo, kaya katamong pamaging hospitable. Ne po? Kanaka, managkat, karempi bale-bale. Di ko po nga tatandaan na karanasan, ating kami po nga parish priest kanita. Pune sabihan lagyo. God bless his soul. Ulimbayo ya pa kayong parokya, ding tao king kami, ng kaya de, kaya pa bless lambale. Pero kay ba't na po ita, kaya ni nagkat pa si Bayo. Kasi, potang agkat de, potang kayong gawa na, apisanin pa sa mano, kimbale. Ay, aling, kalikabok na ng kay mo nga na. Kalikabok na ng pasamano mo nga na. Potang kay, aliwanan na naman talnan. Detang kay, malamo ata, ilang malilinis din nga na. So, bandang talwe po, kaya ni nagkat. Kaya ni nagkatuling, ditang kayang gagawin. Aga nakakipoy ni, lalong-lalo na, king diwa na ning Ebanghelyo. Imartang po'y Maria, kaluguran de po, Jesus. At, misanildo, Jesus mi paindalan niya, nagkat ng Marta na salang iya pa. At, inggewanay, yapin itang making busy, baniyang pagsadyang pamangan. Ingisipan na, that is the best, na ibi, dinatang Jesus bayang pakanan. Pero ining kayang kapatid, Maria naman, gewana, linuklukya lele ng Jesus. Bang kanita, makiramdam kang kayang tuturo at sasabihan. So kabang Maria magsadyayam pero nguluya pilubluban. Dindam tamo kang Ebanghelyo, mababalisaya. Bakit? Anyang muntaya kasi kang Jesus, sabi na, ginawa na, kamang concern ka na ako. Pepaboren na ako ng kapatid ko, akong diling mapapagal. No ka rin itang hospitality ka rin. No ka rin itang charity ka rin. Uli na ning malilingas-ngas siya, magkukuluya, kayang kayang gagawan, pati Jesus, akalingwanan ng bisita ya. Pati Jesus, akalingwanan na kaluguran niya. Hinusgahanan niya, ka-concern ka ko nga na. Kay ba, ingayang kapatid, hinusgahanan niya mo naman. Sabihan mo na mo, so paano ako, bala mo alang kwenta yung gagawa na, mas makwenta yung gagawan ko. Muna nga kalingwan ng Marta. Inining kayang winelcome, iya mo meto nga tao na dapat pakanan. Ulingin kayang winelcome. At inya naman daralan, amaulaga, kimpi. At inya naman panugali, yung winelcome. Ini po pakatandanan tayo. Patsetin tamong we-welcome, kimbaleta mo, ining we-welcome tamong tao ngayon, darlanin kayang buong sarili. Darlanin kayang panugali. Darlanin itang maulaga kaya. Nga po tang managkata mo, siguro malinawan tana. Agkat da ka, pero agkat da ka mo bara kang pakanan, that's it. Ala na kang aliwas sa sabihan nam. Pero ang kalingwan ng Marta, na niyang in-invite ni, winelcome ni Jesus, inin Jesus sa ini, kaya minta ka rin banmangan. Mintaya naman ka rin. Bang kanita, ipasyag na itang naning maulaga kaya. Naning mayap na dapat abaluda ng tao. Yan sa atin yung sinabi ng Marta kaya, Ginoo, ka-concern ka ako, alam mo, pebure na ako yung kapatid ko, sabihan mo na mo, sopa na ako. Na sinabi ng Jesus, Marta nga na, bala mo radyo ka nga na. Bagay, malagad na lang po ata rin gagamit radyo ngayon eh. Masanting niya po yung radyo, potang dakalya ka ko ang istasyon, ale? Santing niya po, ne? Pero potang rin akakwa ng istasyon, akakwa na at the same time, masanting. Huli nga lang nakangaintin dyan. May nga rin mong makanyan, Marta. Yan niya lumapit siya kang Jesus,
Sabi ng Jesus kaya, Marta, malingangas-ngas ka loob. You are not even enjoying what you are doing. The spirit of hospitality, the spirit of charity, aliwayang lulwal. Bakit? Nakakasikarakal ay isipan. Iwari po, makanyang tamo naman ng kain Ating kang gagawan, nakahan mo namang karakal isipan at itangke kang lub, alayo ka rin. Alayo yung pilubluban. Yapin ni Jesus, anyan datang ya, no? Ketambali, kaya minta ka rin bang kanita makipagmerienda. At niya naman pake, yapin itang magdalaya naman pamangan. Pakananala, king kayan turu at amano. At oiting sangkan, numakananong Maria pinili na, bang kanita makiramdam kang Jesus. At sinabi ng Jesus kang Marta, Marta nga nakarakal mo isipan, malingas-ngas ka. Kami pa indatun. Metong mo yung kailangan. One, focus on it. Focus. At ining Maria, at inyang piniling metong at kasanting na yung pinili na. And I don't think patok na ngang kay kayo pinili na bang kanita makisan metong ya king kay kang pangalingas-ngas. Kini pong kay katamong pigugunaman na Ebanghelyo ngayon Masanting lawan tamo na ano yung tuturunan ng apong Ginoo kini. Muna, hospitality is very important. Welcoming others at di lang pakitan lang kayapan, maulagay yan. Karing Hudyo po ini. Yung karelang metong gagawa na panugali, dapitan they welcome strangers. At pakitan ng dalang kayapan ang pang hospitality. Uling karelang kapaniwalan, but siya winelcome ming ninuman, yung nga pong Ginoo, yung kekang tatanggapan. O yan yung makapalaman ang mensahe king mumunang pamamasa. Lumakanan ng Abraham, minsan makatalakad siya, harapan na ng kayanten, at minakit siyang atlo katao. At nang gawa na, wari po ita mo nang kay, misip na ka nung foreigner, nano kaya ang burira rin Hindi kaya luban ng baleko. Pero kaya niyang akit nalalipita nala, ay, kaya niya na. Lumapit kayo. Hindi na kayong danom. Apanos ka rin kay kayong bitis. May banggit king mumunang pamamasa, mapali pa mo, kanita. Kaya kayo, manos kong bitis at pagsadya na kong pamangan. Manaya kayo pa mo, king lalam na nintanaman. Nepo. Kay ba't, o sige, gawan mo, ingisipan mong mayap. So si Diyan na nangan, nagsadya yung pamangan, kay ba't, kay pakananala. At kay ba't na nita, deni pa lang kayang inarapan, nga pong Ginoo, hindi natang karela. At ating niyang binye, karela, nga pong Ginoo. Na sinabi na, kempa magbalik ko next year, at tineng kukumkumanaya na kalalaki, asawa mo. Gana. Charity, hospitality, welcoming others and strangers is very important. Uling ing apong Ginoo, yan tatanggapan tamo. But, importante mo naman, laking kay katamong pamipakit kayapan, kailangan, tamo mo bibilisak ng nanuman, noon yung focus tamo mo, yapin itang kayapan ng kay katamong gagawan. At kaya ni taya kakit, yung mensahe na ng Ebanghelyo. Nanong tuturo ng Jesus kay katamo? Pakyapusan tayo, Maria, aliway Marta, mas masanting ang makiramdam na nga pong ginut manalangin, aliwayin darapat, na anumang kasaywan? No. Tandaan ninyo, anyang muntay Marta kang Jesus, yan ang sinabing Jesus, Marta, Marta, yan mo nagagawan yan, nana. No. Noon yung sinabi ng Jesus kang Marta, Marta, karakal mo isipan. Marta,
ingagawan mo manibatan, kengke kang lu. Mag-focus ka mo, nga na. At, papakit na kikatani nga pong Ginoo, aliwain pilinan tamong yapusan, Marta, keng kayang pamag-serve. Aliwa mo yung yapusan tamo, Maria nune, together. Naging kakatamon daraptan, daptan tamo ini kay mismong kayapan at kalausan na loob, knowing gagawan tamo ini harapana ning apong Ginoo. O yan yung magdalang kapanatagan king nanumang kikatang gagawan. Wari po, San Agustin, sinabi na, dem puso mi ngara, elami pa yung datun. Our hearts are restless until they rest in you. Nilawenta mo po yung kikatamong being ini, many hearts are restless. Dakal tamo isipan, at din kayong isipan tamong dakal ini, they are not even within our control. Nepo, they are not within our control. Yung panagkat ni nga pong Ginoo, bibiye-biye tamo, king kayang presensya, at daptan tamo yung kayakatang nanong manggagawan, harapana ning apong Ginoo. Uri nga po lakwan, ining meto nga istorya. At yung pong adwang mamalot, malila po rin mga impale. So ining metong marano niyang may gising. Alas 5 pa mo, mentane king marangle. Ini namang metong almost 1 hour later, kanya minta. So mamalot lang. Kay ba't karas itang merienda, nagpainawaya sinagli, ining minunan dinatang, at kay ba't ini namang taulin dinatang, nagpainawaya naman. At saugli ang magpainaway minuna kay ba't may ngumpen, may kain, may malot na naman. Inin taulin dinatang, okay, later ya pa mo. May malot. Lunch, nag-lunch lang. Saugli mong painawa, tang minunan dinatang, may malot na naman. Later on, kitang kadwa, may malot na naman. Kaya may merienda na naman. Nagpainawa yung sinauglining minunan dinatang, ba't ang kadwa, nagpainawa yan naman later, baya may kumpisa. Yung miras na yung alas 5, bigtakaying minunan dinatang, masaya. Bakit? Kasi niya lawan na yung apalot da, halos dakal pa yung apalot na nintawling dinatang. Lene, baha na. At mas dakal ka pa yung apalot kaya sa akin akong anak. Malungkot siya. Kabang ako halos kung man magpainawa, kang magpainawa nga na. Nga nanining tawlin dinatang. Uy, ting isipan mo nga na. Bala mo magpainawa kung magpainawa. Yung tutunan nini, potang mag-break ko, tatayis ke yung light ko. Tatayis ke yung light ko. Kailangan tamo pong gawan ni taking kay katambi. Uling nungali, murulla rin kay katang isip. Maging mapurulla rin kay katamong puso. At itamo, maging masaya. Lalong po, tangakakit tala rin aliwa, may nga rin bala mo, mas dakal pa apapalot kesa kekatamo. Ngayon panagkat na kekatani nga pong Ginoo, well, kalupa na nining Martha, okay, we serve, but focus on what we are doing. Kadwa, bang kanita manatili tamong masaya at payapa king kekatang gagawan, let us stay connected king apong Ginoo. And for that to happen, we must always have time for prayer. We must pause. Biasa tang manahimik. Busal ng kekatang daraptan, from time to time, we need to pause and ask ourselves, where is this coming from? Hining ka na akong gagawan, no ka rin manibatan. Hindi kaya may inspired
king akong pamakiramdam, king apong gina. King babya direksyon kaya, king kanakong gagawan, yapin, king akong kapamintuan, king apong gina. Let us be Martha and Mary, focusing on the presence of God in our lives and allow that presence and relationship with God to direct and give meaning to what we are doing. Amen. Talakad na po. Sasalpantaya ko, King Joseph ang mayupayan to, lila ng kimbanwat yato. At yung Yesu Kristo anak ng buto ang ginutam. Pingaglig ng upayan ng Banal Espiritu. Bibay kang Santa Mariang Birhen, linasa lalo ng upayang Poncio Pilato. Mipakoy kang krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlong aldo sinubli ang mebye. Pepayta siya banwa, makaluklok wananin Diyos pang mayupayang tuto. Iba'y ka rin magbalik ka naman kiti, bano kong ka rin mabiye ang pangmenga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Santo Iglesia Katolika, timpami sa Magding Santos, timpapatawad na rin kasalanan, timpang sublirang miring mete, at king biye alanganga. Amen. I Abraham matulanong sa lubungan dingatlong dayuan at Maria at Marta matulareng tinggap ingginu. Ilangan mi bayu la pauliding karelang bisita. Manalangin tamo, baan itamo man maging masampat tang tanggap bisita at nga tamong manalangin, Ginu, magipamaleka kaya kami. Ulitan tayo. Ginoo, makipamaleka kay kami. Ban Iglesia maging masayayang pibale-bale para ka rin sa blang tao at kultura at mipabandyan niya kapamilatanda, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kay kami. Ban mabiyasa tamong kilalaking Ginoo, king lupa ning meto nga dayuan, at matula tayang tanggapan, antimonong makanano tayang tatanggapan ing Ginoo mismo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kay kami. Ban kalupa ng Maria, masigasig tayang tanggapan, ingamanong papasyag ning Ginoo kay katamo, at ipayabot iting mayap ng balita karing aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kay kami. Ban matulatang tanggapan, ing pekamayap ay biyena kay katamo, ting kay katang kapatad. Agyang bayuta arake, ing pekamayap ning kay katang sarili karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, makipamaleka kay kami. Ban kaniti at karing sablang komunidad Kristyano, ding tao panamdamanda, ingan tila waring at karing sarili lang pibale-bale, kaya bening balang metong at susuyo king metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, makipamaleka kay kami. Ginong Diyos, pagkaluban meng pusong mayalala keka, ing balang metong ke kami, metong nga pusong makaramdam king pagnasandang sabiyan ding tao, agyamang potang ela magsalita. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kayo at kakundaon, matanggap yung harapan ng Diyos sa pangmayupayang totoo. Tanggapan sana ng ginuiting daon ka rin gamat mo, king kapulit kaligayan ng kayong lagyo, king kakatamang kasaplala, ng nibalinog ng Santa Iglesia. O Diyos sa kinumi, king kang anak, di natang kabusal mi, ban maging kaming bisita. King aldoldoming pamibiyabye, parati kami sanang makabuklat, king kenumang mga ilangan. Sa upan mo kaming makakilala, at matulang tanggap kay ka, king kenumang lalapit kay kami. Kimbalang pamitab mo ring tao, pagkalub ni inglugod mo, grasya, kapamilatan ng Yesu Kristo anak mo, ang ibiyat magaring kambe mo, magaman king alang-angga. Amen. King Ginoo, manatili kay At kaya kaan timurin, iyat na rin pusoy. makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tamo. Iti karapat dapat ang pamatulid. Tunay ping karapat dapat at matulin, impasalamatan da kang parati, at numan ka rin. Huwag pa, Diyos ng alanganga, at lubos mayupaya. At syuke kayong kaming biye, pangimot at pangataw. Kibami biye mi aldoldo, daranasan mi ing kang lugod. King lugod mong tenam, king meto yato, binyene ning kang anak, ing Espiritu Santo, bilang mumunang bunga, ababyegaran siya, king akayabe mo kami, king siping ng kapilanman. Uli na nita, kami da rin sa blangkoro ring anghel karimbanwa, daralit ming kang ligaya. Lan makiyabe kami, king alantok ng dampamami kapurian keka, at ngamingan kakanta. Tunay kaping banaluig pa, ikimpanya bataning sablang kabanalan. Uli nita pagparalong pumi, kabanalan mula sana retingayin king Espiritu, ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayo may daon ko sa loob, may lansat kamatayan, kinwani yung tinapi, at ipasalamat siya keka. Piraso ni, at binyene ka rin kayong disipulo at ngala. Tanggapan niya iti, ikayungan at kananye. Iting ka na akong katawan, amidawan para kay kayo. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pasalamat kay ka. At binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo at ngala. Tangkapan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Iti yung kalis ng kanakundaya, hindaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako.
Pasyag tayo ngayon ng misteryo ng kasalpantayanan. Supremo Virgen, que camina pagmasunya, malayang pagmalik mo, Inyangin ang gagarakan mi o igpa, ang kamatayan at pamangyabli ng bebe ng anak mo, daraw ni makeka, iting tinapin ng imbi, at iting kalis ng kaligtasan. Lain may pasalamatan keka, iting pepalyaran mo kaming matampang talakad king harapan mo, ban sumuyo keka. Papagkumbabaming pagamuha mo, di kami nga sanang misulusudo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting meto ng Espiritu Santo. Ganakan mo ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco, ake kaming Papa, at Florentino, ake kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at manenayang subling niye, at ding sablang meyango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabe ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikmamayupayang tuto, kagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggamang king alangangga. Kimit mong lugod at kapanaligan, maus tamong ngayon, iking kakatang kaluguran na igpa, at nga tamongan manalangin.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, balikod mo pangkalubing kapayapan king panawin ni. Ban king kasupan king kakang pakaludo, parati kami mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling kaya kayong kayarihan ating kayupayan, ating ligayang manggaman king alanganga. O Ginoo Yesu Kristo, at sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko, pabiye ko kay kayo, mo sana pabalikdan din kay kaming kasalanan. Nanalawan mo yung kasalpantayanan ng kakang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ika mo'y biyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, parati sanang manatili kay kayo nga. At kaya kaan timurin, Ipakita mo po ngini na may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Yapan po. O ining kordero ng Diyos, o ining milalako king kasalanan ng yato. Nuwan na rin mayawis king apuna na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat igkas miya nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanalbananan na sakramento, kaluguran da ka may gitking samblambagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapat pauli na ning ningening penandit, era ka tanggap king sakramento, humeka mo man espiritual kaya ning puso ko, kakaulanda ka bala mong mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong kayong lubusan ning sarili ko kaya ka, emoy paintulot kapilan man ing mikawani ko kaya ka. Amen.
Malalangin tamo. O mapamakalulungig pa, di na kami sanang bayong parasan, iting misteryo, at yatad na kami king meto nga bayong biyeke ka, itadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ngayon po maganap in pamamendisyon king Asol Living Water Project, manalilita mo pong makatalakad. Malugod at mapamakalulong Diyos, pasalamat kami king gransya ng kasalpantayanan, apit kalub mo kay kami. Pasalamat kami king tinubod mi imbugtong mong anak, ban abaya na kaming maglakbe kay tisulip. Pasalamat kami, uling inawis mi ang Birhen Maria, ban maging induning Ginumi Yesu Kristo, at maging indumi mo naman. Adon mingini, ing kay kang bendisyon, karintela kadming lagusan, at lulanan danom, ban medina niyang proteksyon, ing santuaryo ng Birhen ng Lourdes, kiting kabetikan. Alang hanggang Diyos, ikang miglalangking sabla, at pikatiwala mo iti kay kami. Gamitan mi sana ing kay kaming kabiyasanan at kagiwan, ban munlad, ing kay kang lelangan. Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Parati ming tutubod ing banal Espiritu mo kay kami, pagkalub mong atok yan mi ing agyag natin inspirasyon, ban mi bayo ing kay kaming kasalpantayanan, at ayat na ding maya pabalita, karing kalupaming tao. Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Balang mititipon kami keti, king santuario ng Birhen ng Lourdes, gisingan mo igay kaming masabal karing pakakalulu. Papanatilyan mo ing mapakumbabang kasuiwan mi, karing maglakbe at deboto ng Birhen Maria, at pasiknangan mo ing kay kaming pamaglingap karing masakit at ating kapanamdaman. Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Pupurianda ka at pasalamatan o malugod at mapaglingap ng Diyos, ulimpik kalub mo kay kami, king kabyasnan at masabal, ban isundo, ing at gawan ganap ing kay kang lelangan. Bendisyonan mula sana, ring telakadming lagusan at lunanan danom. Kambening ding makina, ake kaming binili, ban miligtas siya king nanumang sakuna at albog, ing santuario ng Lourdes keti kabetikan. At bangking kay kaming pamitipon, anting kay kambalayan, kamtan mi ing pangako mong kaligtasan. Iti nga na doon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manatili tapong makatalakad.
Nasa mga sekretaryo ng Electoral Council may Certificate of Appreciation na tinatawag ko. Archdiocese of San Fernando, Pampanga. The Archdiocese Shrine of Our Lady of Lourdes awards this certificate of appreciation to former Mayor Romeo A. Duca Jr. and Mrs. Princess Pineda Duca for their reliable support, generous financial assistance, and humble accompaniment in the restoration of the sunken shrine. To Mrs. Yolanda M. Pineda, for her fervent prayers, generous financial assistance, and selfless service as fundraising steward of the Asol Living Water Project. To Mrs. Rowena C. Josephson, for her dependable support, generous financial assistance, and active involvement in the Asol Living Water Project. And to Engineer Peter L. Luzung for exemplifying the defining characteristics of servant leadership in the planning, implementation, monitoring, and completion of the Asol Living Water Project. Given on the 17th day of July 2022, the Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, Cabetican, Bacolor, Pampanga. Signed, Reverend Father Elmer Jose G. Dizon, Rector, and Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D., Archbishop of San Fernando. Ngayon po, agkatan mila pong munta kingarap, the Vice Mayor Ron Dunca, para tanggapan ng Certificate of Appreciation ng kayang pengari, Mayora Yoli Pineda, Engineer Peter Luzung at Brother Edward Timog, in Treasurer ng Asol Finance Council, para tanggapan ang certificate ng Mrs. Rowena Josephson. At siya po yung Alain, para kayong Mayora. Sige. Alain. Sige, luk-luk kayo, papasalamat. Sige. Picture ka pa. Mayapayapak po kaya kayo ngan. Anyan January 22, kay bat na ning Sabadong Misa ketaking babo, linipat tayong larawan na ning Birhening Lourdes, ketaking Sunken Shrine, at itang Domingo, January 23, kanita ko mo munang megmisa kini. Keng Sabado,
anamta ng bulan keni. Bisa tang palipat ing birhen ketang malati. Meragul ne kasi. Inggewa tamong ita pamagsadya mo keng piyesta. Agamit tayo ni keng piyesta. So, deng minuna tamong tinabi, reng talibatab. Anyapin may temporarily screen niya around. Kalwalda, enomi balik. O neng may kasobra tamong kapit ng milyon, anyang piyesta. So, minisip paralan ng makanano yung malwat gamit ini. Anyapin kinumbira ko ri Engineer Peter, the Seth, the Engineer Mario, the Engineers Ketiking Itantino, the Engineers Kampong Architect Ketika Betikan, nung makanano tayang gamit malwat ini. Kaiba na ning mga atlong pamitipon a diskusyon, ing solusyon metong yamo. Tipunan ning danom, iba't babo ang pong lalam, palwaling danom. Makanyan lang may conceptualize, deng sampit, at may nyawad tamong day taking pag-asa, nung makanano karakal, ing darat ang danom, balang ma-measure lapad, lalam, deng sampit, ang pong pilan horsepower in kailangan ang makina. So far, minuran Mayo, Hunyo, Hulyo, etapalalbog. Mamandarla rin kaya katamong mekanismong in-install. Ing tutukita mong project in generator, ban kanita maski alang kuryente, mandar la rin kaya katamong pumps, at milwal ing danom. So pasalamatan ko la, detang engineers akayabe kung mag-conceptualize keng project, betang hanggang mag-donate, ikayo pong sinuyo at megobra, eman pepabayad, manibat April hanggang June, Marta tamo. O iting pengabalanan tamo, ban kanita, maging mariyata mong ating lugal, pipanalanginan at pipanyamban. Pero ang gampang karetang bulan na reto, amarta tamong maliligalig, magdesisyon, magtipid, kapitnaya mo keng budget tamo ing may gastos. In between, mariyata mong manalangin, bayang maging successful ining gawa tamong mitigation project, flood mitigation project. Dakal pong salamat kaya kayo nga na may nalangin at sinuporto bayang makompleto ing kaya katamong project. Palakpakan tayo po ing birhen. Katataulian, katataulian. Yung katataulian pasalamatan tamo yung birhen. Pasalamatan tayong Arsobispo. Actually, kaya yamin ibatan Yan ang natanda na nuling matuane. Anyang August install na ako Kenny, balo na makalbugi ni. Dinan meng submersible pump nga no. Yan ang naman sinabi nung pakanano at eneman minyepero. Sinabi na mo. And from that idea, kanita ko inaus deng engineers ang pong architects. So dakal punta kala salamat at ngeni si Claude Tamo ban panalangin para king panalangin king Birhen ng Lourdes. Kabit-bit ang kandila. Panalangin king Birhen ning Lourdes. O kapilan man Birhen akalinis-linisan, pindunin pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligalig,
Balo mo ing kanakong kailangan, ing kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Nyam pepakit ka, king groto ng Karin Lourdes, ketulaming gewang suging sanktuaryo, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang kapanamdaman, kaladwa at katawan. Nya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwan in pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang di pagkalob ko kayadwanan. Anding kapasalamatan karing sawak mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan. Banmisa ni Aldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Igpami at yung kabanuan, isang banyang lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, ipamintan ni loob mo kay tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king Aldoldo, ibiyam kaya kami king Aldongeni, ang poni patawad mo kaya kami ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangaya mo kaya paisaul kintuksuno na ikabos mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mi puno ka king grasya, ginon Diyos sa tsukeka. Doon ka rin sablang babae at manya pa naman, imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon iyampon king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king pa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Anting mo sa Jara Ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman, king alanganga. Amen. Ingenu mantabi kay kayo, At kaya kaan timurin, at yung may pangingin ng Diyos, bendisyonan na kayo ni Pa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Iting misa daon tani, umeta ng eni, dalata mo, yung kapayapaan ng Kristo. Salamat King Diyos. Sorry po, palakpakan tayo pala yung mayor, ating vice mayor, kaya beta mo gaili. Sorry. Punta kayo kayong kumbito eh.